nekena gundu tengo mugusino murwanerera akogachori muntu no kura na gambo bemore akogachori na kurire na bintu byasareke ngosori ndamu abwate bono chandeka chandeka na kura ebintu ngosareka bere ngosoro jire ngosomnyo kirinyarebe nini mwaiwe montakura maligata ye plastic mwaranga hata ndeke tukumenere kondi mali ya mwisho lakini mwaranga maito zoro wose marabame kwa ama tukaya nje na tenga nchaba ntonkolenda for now waminto na kera moroje project yeri goroga ari primary muna school nande ko iguru ko wale tranda na 15 million makiri go tie koroba go chigora ekenyoreke Riringa Polytechnic, I think abantu mwaro there are few surveyors wako na kweta kurea tuwabe get about 7 million shillings yoko connect stima towards these villages ya bantu banyore stima. That is the work. Nyachenge 5 million. Ayigaro go Riringa Polytechnic stima 7 million. Ogecha 5 million. And so many other villages kocha bugirangi kimanta ngare gwatura. And this is what we are replicating all over. Onye korojine plastic I tira go chiringa primary ngiringa ki eskuwe na kiarende na kiere bono iga ile rasio so and even before that ayina nyako korwa baad bake karam koroka abantu bane ko yigota bare bono nkimura la eremia osere mobe